saddened. I feel very sad because I'm a very young man. Now, Oba Okoli, you're very young man. Yes, yeah. Now, we share the Bible and Yehovah, HSA, and Impa, also, you're 70 years and beyond. Now, at the tender age, we free me, sana. Hey, yeah, we are all sad. Champagne for Mujina Menchain, Honorable Abate, any goodies. We are all sad, but there's nothing we can do. We look up to Jesus. I may catch on and say, David Kabibi say, I will lift up my eyes unto the hills. Where cometh my help? Edumbra etisena adofo beba. Ba yen na ebe kofie. Ebeka yere, ebeka ebusia, ebeka mba. Edu sam pempenso na edin. But ube peja weni ahwe urade. Ono na oye yen rechichifo. Ono na eto de edin an obetumi aka yakoma to yeyem na wachechire ure. Enti ya yere ene mba ene ebusia no edu de edin an they should look up to Jehovah. He's the author and finisher of our faith. Thank you very much. London for ba. Papa you try ticket bimchen. He senten. Ona kwa MC. Eti adwuma no o ye say obo modern now establish now gidin na ye tonka. Eti kwa okonyina na ehayen but ye nyina e beko ene de gichi ye ho re. Esan say obi nim say John me ne kasa a week ago. 1 week after it's Sajo. It's uni pesia. Na Lumba or say 1 minute that Lumba or see 1 minute me the baby. What I say? I don't know friends say Okonom sound baby. What na say cheers sana say cheers and me cheers another chwana botonum to say 1 minute me the baby because I dey barrel who say you free here koi. Oh, since you na about take ratio you yes Kwamena and you remember about telling you now. Nanso na me kokra. Enti party say you others say man oja yele eba ene ekura yi maame. Efuti obe na ade bema wo. They make an say nyame na heni pass. E dan se bo a nyame de o ba wi asene de. Omo bo afo ho. Yes ete etu a ete etua. Enti kodo de oba ni de o asase su. Na nyene so ade hu se obeja nkola kitengete miensa sa. Barabasa wonko de nyambe fa no so nkora no e be se nipa dwene ne nti ase so for mama kwa about too much GH so na say ya catch am say na day too much GH de be koso bia no ye de ebe brem ya be hyemu ye nua kodwo wiafe na ye last day ya de eja no kwa menya ye mame wo ha no se mama kwa about too much GH mejo so me ba cho obe podi ama hwefo na ba cho e frame Jennifer Musu Santana madam for frame sister Santana and the union abeku Santana na papa no and the near abeku Santana nyaba na no show media cause na last day je nua be ma kodwo wiafe kwan show media cause ade na betimi akafa kodwo wiafe die say ye kanipa ho asem pa enye say ebia nipa na wunti a kodwo wiafe wo ye nipa che say woni wumpo wo share obi like oni obi ye free na ohun se ogina sa nipa ne nchen a otwem kura se de ona obesure aye no bra ne die ya hwere ade papa me ba mentimi ahu no kura na mentimi ahu se ne funo da ona e ha men at least kura nka me pese me hwe ne for the lights mko manya na ahwa no ye na nso nyame na nim dia woye nyame no nim dia oye na ye hwe ne dwumedi a ye nua be ma ne ti ase no you very talented oye host program MC ni niki cry MC of MCs na then obetimi akafa ne dwumedi obedi wo wiase moti ase koyi ofidie metimi aka say woye nipa woye determine na afi wo akukudro dia woye bia wodi like all passion for what he does like wo dia woye bia wodi ni nyina hyem eyeye ne yie enti no seriously ya hwere ade enti se wo hwe ne ntwumedi ade na obetimi dia kai no ebi ade ba kwa ade mienu bi ono so mikai so twa sini 1 2 say sini 1 2 1 2 ipa to pan sai no de na obetimi dia kai no de bia me kai Wiafe say wo ye program bi o okay FM every Friday na sa program no wo ya ye wo ku bi a me ka say me papa ne da no abe kwa Santana na ye send message on show no so a
Wow, be send message no. Bo din wi na o say Ghana Club Santana for mu she ho. Me tia obia, hope say bibia ye fine. Nice one. Won nti ama Friday bia me tie program na me ra ho. Seriously. Ti ya fide e be kai ne papa. E be fa ne currency. Ya me fa ne currency. Na den so na last da ye ja no ahwefo hwe too much na afin so no busuafo nso je busuafo we che jamba we che e de na meka e de achrom. Meka say nyina nchichi ere na afin so me gidi say o ma raise fundraising bi wa outside there. Nyina ye boy humodin say ye beboa na kakra obi a wo bia no ye di atum say dia be ya ne yire ne nkola na waja e wechire no omo so won benya da achepa nti dia metimi aka afam Ebusuafo yenua ba aye Santana beku Santana ba ne no etwe nkomo ntumaje chegusua de nemapa e de bremu di echi na yensie. You guys were despite media, your family. Now, Wiafe is all over everywhere, anytime. So, if you say, despite media, or you hear, straightforward, fun to be with, and he can just make it with you straight away. Just and then know who you are a brother, and then know who you are a sister. He's very accommodative. He will be asking.
you.